ngizolibonga ngizolibonga Nkosi yami 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 Siyabonga babewethu longcwele egameni lika Jesu. Siyabonga Nkosi ukwethembeka kwakho namhla enzambama. Siyabonga ukuthi ukhona emkhathini wethu tatibonakaliswa. Wena lo nkulunkulu lo ethembekile, lo nkulunkulu longagucuki. Sikuniketa lidumo nkulunkulu wethu lonemandla onke. Ngelibito la Jesu Kristu lelinemandla. Siyathobisela phansi yonke imimoya yemandla esitha. Siyathulisa yonke imisindo nekuyaluka kwengqondo ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Nkulunkulu wethu longcwele siyathandaza. Hamba embi kwethu sihole. Nkulunkulu wethu longcwele usiphathe ngemusa, usiphathe nangebubele lobumangalisako. Sikunika lithubo nkulunkulu nalamhla kusihlwa ngegama lika Jesu. Mana njalo Nkosi yenkhadimulo, mana njalo wena lomzala kunemalanga, mana njalo wena longagucuki ngegama lika Jesu lophilako. Hlelemba emagebhugebhu, ulevele emathafa, kube khona Nkosi lengcwele indlela nasehlane egameni la Jesu lelinemandla. Ligama leligcotshiwe naleliphakanyisiwe. Sikunika lidumo nkulunkulu egameni la Jesu Kristu. Amen. Siyabingelela ke bazalwane ngetigaba tonke egameni lika Jesu. Siyanivusela bazalwane egameni la Jesu. Siyatibongela kuNkulunkulu, sibonge kakhulu nakubabe Shabango. Sisaqhubeka nenkonzo yekuthandaza. Ligama la Jesu siyacela ukuthi libongwe. Sibonga lokuba nelithuba lekuthandaza kanye sonke embi kwaNkulunkulu. Lelithuba la half past 5 kuya ku6 lithuba lekuthi thululela umphefumulo wakho kuNkulunkulu. Kepha ke from lo 6 suke sesithandaza sonke corporate prayer ibhaliwe la eBhayibhelini. Sendalivi bazalwane bese7 nje kusukela nga5 bese7 ngesikhathi uthulula umphefumulo wakho uwedwana kuNkulunkulu wendalivi. Ngesikhathi sithandaza with one accord sendalivi. Mawufunze eBhayibhelini kuZenzo chapter 4 kuthiwa lathi mababuya boJohane na Peter ekuboshweni bafike balethe report ebandleni. Libandla lasukuma lonke lema ngetinyawo lase lithandaza ngelivi linye. So kusevini lokuthi sithandaze kanye sonke. Masithandaza sonke ngekukholwa tiyendeka leto tinto lesitithandazelako. Ligama ke la Jesu lodwa ngiyacela lona libongwe. Umnyaka wa 2026 ngumnyaka wekuthi nawe uexcele ekukhondeni uNkulunkulu.
umkhonto uNkulunkulu ungazuthi lithuba lelinye ungeke ulithole. Ligama la Jesu alibonga. Umkhonto uNkulunkulu ungazuthi kukhonta uNkulunkulu kufike nawe noma kuqala ngawe. Laba ngathanzi kukhonta uNkulunkulu baze bacansuke lokuthi seyini. Glory to Jesus. Sekwentekeni ngoba sonke siyakholwa mos. Wena sowunani? Kwasho abantu emgcwabeni kulenye indzawo sifakaza ngaJesu. Wasukuma lomunye wathi sonke siyakholwa. Eve kukhulunywa indzaba ukuthi uma ngabe ungakaphenduki noma uphethe iBhayibheli noma uyesontweni nonke malanga awucethe yesogweni. Indzaba isekuphendukeni ubuyele kuNkulunkulu. Waqansuka kakhulu wathi sonke siyakholwa mos. Nawe kulomnyaka kufuna ukuthi umkhonto uNkulunkulu qansuke abantu labangasi serious ngaNkulunkulu. Glory to Jesus. Excelling in serving God. Kuthi noma ngiyathandaza ngithandaze aze lo seqeni kwami athi salubinza sitochubeka. Asathi nethi ufuna sichubeke siyephi ngoba sithe khona emthandazweni. Ngathi singaze sithi enkonzweni yokuthandaza thandaza nawe. Glory to Jesus. Asikajaki nzawo sitothandaza. Ayibongwe inkosi. Ngumnyaka we-excela in serving God. Noma ufunza livi, ugwale livi, ukhulume livi, bantu baze bathi hawu lo sonke siyakholwa. Ngibani lo somshumayeli? Angishumayeli. IBhayibheli lithi masingelelana akube ngemavi, akube ngemahubo, akube ingoma takomoya. It's biblical. So this year we are committing ourselves in biblical principles. Glory to Jesus. So that angisho labanye ba profeta angasho ukuthi kumbe kunjani. Nami angisuye umprofeti bekunene ayikabi. Sengisho labanye ba profeta lo mnyaka lona mubi njani. Hayi noma muhle noma mubi lengwathi kokuthi labahamba naNkulunkulu alinqoba lelive. Mina ngibambe lokho. Noma ngakuthiwa kuthi storm labahamba nengwenyama bayinyikatisa nje ukuthi Nkosi naku sifa. Glory to Jesus. It's be still. Sonke simo sibinze. Angeke sethusa kunengoma isemakthilo isethi ingomeni taseNazareni. Ithi asiwe satshiswa ilutho. Asibo bantu bekuthi ungathi sigathile bathini kuyabhetha. Hayi sihamba ngekukholwa. iBhayibheli lithi lendlela lesihambako asihambi ngekubukana ngekufa. Sihamba ngekukholwa uNkulunkulu. God of impossibilities. Sikonze egcwaleni emadimoni athi kunelidwala kuhambeki. Sikonze kilo. Lidwala malibona ingonyama likhweshe. Bamangale ukuthi siphunyule kanjani. Namanje basamangele. Sihamba nengwenyama yasezulwini. Sihamba ngekukholwa. Asikholweni livi kakhulu. Singakholwa lonke tindwa ayikabi. Angoneli labakhulumako bekunene abakhulume. Kodwa nje uNkulunkulu ngakimkude la kushido ungitshele ngendzaba yesivuno. Wathi bantu bamomele bamhlalele bantu sitawuchilitela nje embusweni. Siyabachilita nje. Sibachilitela ngekhathi. Ligama la Jesu ke alibonga. Ngijabulile nje usuku umnyaka ngabona laba labalandzela social media lomunye abhale ushinombolo yakhe ukuthi ungicela ningiside ngemukele Jesu lalaba silandzelako. Sine singaloko la sikubhizinisi ya Jesu.
alisafani namanye amavangeli. Lela Jesu lesihamba nalo alifani. Glory to Jesus. Linemandla inqola lehamba ngetinsimbi. Emasondo akhona kusirapha. Insimbi. Lidimoni lithi malitsiliyema liyavimba libone ukuthi le nsimbi le ihamba etikwami. Livula indlela. Glory to Jesus. Sithe kuNkulunkulu lomkhulu kakhulu, a great God. Paul uthi makakhuluma ngaye uthi bazalwane siyawuthi masifika sithi asitshelwanga nengcenye. Le nkulumo leyo isho ukuthi inkulu imfihlakalo yaKristu nelibandla. We are a formidable force. The reason why umhlaba tonke tinweti nyakatisako tivamisa ku-attack libandla ngokuthi libandla rule in the spirit world. Laba labenti occult bente madimoni bakhonde madimoni siyabaphatamisa in the spirit world. Bathi mabenta tinto tabo bafuna kumbonya wonke umuntu bakhanza simbonyeke. Ungathi siyaphapha in the spirit world. Uyabona mawuthi ukumbonya ngengutshanyana ukhanze sekuphumile. Akumbonyeki. Glory to Jesus. Hallelujah. Njengoba sikulomthandazo, we are positioning ourselves in the spirit world so that we rule with Jesus. Ngeke kuqale ngalesikhathi Jesu asalandzela ibandla lokubusa naye. Uthi umhlabeni sicala lapha emhlabeni, sicala la. Hallelujah. Uthi Jesu nina nisasito tisebenzi ngoba tisebenta tati ngekhathi endlini ukuthi kwentekani. Uthi nina nibomnakethu. Glory to Jesus. Letinto tasezulwini maqoqwa nani niyatshelwa. Lo sikulomthandazo sithi positiona ukuthi uNkulunkulu bakhona lo busy ngako usatise nathi. Njengebantwana basekhaya, indlebe tethu tivuleke kuva the voice of God. Ligama la Jesu along. Minengi imisindo lekhona emhlabeni sengathi uNkulunkulu angenta indlebe tethu tive kwasezulwini. Hallelujah. Sibukeke indzaba, ngiyacela sifunze livi. Abuyele sisi kule Joel mhlambe lo Isaiah stambuka ezichutshekwa ngoba kuningi lokukhona khona, kodwa ngicela sibiyele kuJoel ngoba itolo sibuke elinye lipoint lelikhuluma ngepurpose of fasting. Joel chapter 2 verse 12. Sihloko dzabukani etinhlitiyweni tenu. Simakadze uyakhuluma uthi namanje phendvukani nibuye kimi ngenhlitiyo yenu yonke ngekuzila nangekukhala kanye nangekulila. Dzabulani tinhlitiyo tenu hayi tembatfo tenu. Buyelani kusimakadze uNkulunkulu wenu ngobe unemusa nesihawu. Uyeputa kutfukutsela, unelutsandvo loluphuphumako, athambe, angede ayehlisa inhlekelele. Ngubani lowatiko, mhlawumbe angaba nesihawu ashiye sibusiso, bese kuba ngeminikelo yalokuthi inhlavu, neyetinatfo yasimakadze uNkulunkulu wenu. Vutselani licilongo eSiyoni, nimemetele kuzila lokungcwele, nibite umhlangano longcwele. Hlanganisani sive sibe ndzawonye, niwungcwelise lowo mhlangano. Hlanganisani baholi, nihlanganise nebantfana. Yebo, ngisho nalabamunyako imbala. Umkhonyana kashiye indlu yakhe, namakoti ashiye indlu yakhe. Bapristi labakhonda imbi kwasimakadze, abakhale emkhatsini wemhubhe welithempeli nelilathi. Yebo abakhale bathi, awu simakadze, hawukela sive sakho. Ungavumi ukuthi lifa lakho lelingithi libe inhlekisa nentfo yekweyiswa dive.
Asikho nesidingo sekuthi letive tingaze tithi uphi lo nkulunkulu wabo. Simakathe utaba neshisekelo ngelive lakhe, asihawukele sive sakhe. Simakathe utawuphendvula athi kubo, nginipha sivuno salokuthi inhlavu, liwayini lelisha kanye nemafutha, lekwenele kuthi kunganenisuthisa. Ngingeke ngiphindze nginende nibe inhlekisa etiveni. Amen. Praise the Lord, he lives. Babe wethu siyalimukela live lakho. Lona lodwa Nkosi liyasikhanyisela. Lona lodwa likudla kwethu kwasemoyeni ngegama lika Jesu Kristu. Amen. La ilayishe kunengi lenzaba ya Joel 2 ngoba ilayishe indzaba yemvuselelo. Uyabona ukuthi uma kutaba nemvuselelo kufuna libandla uNkulunkulu alivuse endzabeni yekuzila nekuthandaza. La sifunza khona nje kukhulunywa ukuthi uNkulunkulu ukhuluma nesive saka-Israyeli ukuthi phendukani nibuyele kimi ngenhlitiyo yenu yonke, nibuyele kimi nangekuzila. Ligama la Jesu alibonga. Kepha ma usachubeka ufunza lendzaba ya Joel 2, uma uNkulunkulu ahambela abantu bakhe ungenelela etintweni tonke letibatsindzako labantu bakhe. Igama la Jesu alibonga. Uma uNkulunkulu asayingenelele indzaba yakho utsinza tonke tinhlangothi. Ayibongwe inkosi. Lapha ekugcineni uma asathi it shall come to pass that I will pour out my spirit. Uyabona kwekuthi labazalwane uma bakwendile lokulakusho uNkulunkulu batingenisa ebukhoneni bakhe baphendukela kuye ngenhlitiyo yonke bamfunisisa ngekuzila. Ayibongwe inkosi. Bamfunisisa ngekuzila kudla. Kukhona la bafike bese babhobokela khona. Igama la Jesu ke alibonga. Ngiyakhumbula ngifunza lenye incwadzi lekhuluma ngendzaba yetimvuselelo tabo Martin Luther nabo John Wesley. Kuthiwa John Wesley abebeke standard sabasetulu ukuthi mawungumfundisi lophasakhe ngaleso sikhathi ema requirements akhona afaka kuzila. Ngiyabona bebazila kabili ngeliviki kufunwa buso baNkulunkulu. Imvuselelo ayikashiphi. Ngalesinye isikhathi siyaye siyifisa imvuselelo, kepha masingasi willing to fast and pray sitawugcina kuyibuka ku television singayiphathi ngetandla. Kepha sathi committer into fasting sitayiphatha ngetandla. Leli bandla lesikulo bahlekisa labanye ngalo. Ukhona lomnyele bekahlekisa ngalo ukuthi seliyinzanzane lafelwa ngubabe. Ahlekisa lomunye umfundisi. Lokubhalwe la kwenteka mbamba lamhlabeni kwekuthi bantu bese bathi uphi lo nkulunkulu wabo, bahlekisa. Kepha uma sibuyele kuNkulunkulu, uNkulunkulu uyabuya kithi. Ligama la Jesu alibonga. Abese wenda tintho letawusenda kwekuthi siphume ehlazweni nasekwedzelelweni. Ligama la Jesu ke alibonga. Ngiyaye ngichallenge bufakazi balabanye bafundisi labadzala kufaka ekhathi utata umsiza athi
ngesikhathi bahambana babebhengu bekahle azila nabo bawuhlala entsabeni bazilile kuthandazwe bathi mase behla sebajika sekuvaleliswana bangakhoni kuvalelisana ba speak in tongues mawuthi ufuna kuvalelisa uspeak in tongues bavele bahambe ngilweshona ebandleni lemvuselelo lebavamisa labadzala ukuthi leli bandla lali kanje kwakunebantu labasacrifice timpilo tabo ukuthi bayekele kudla bafune buso kuze lemvuselelo itholakale ikhona sonke isikhathi akuyi ngekukhuluma ngayo akuyi futhi nangekuthuthumela ngayo kuya ngesacrifice. Fasting is a sacrifice, is a payment that we do in order to experience imvuselelo. Noma ungafunza ichurch history laba la eAzusa Street la kwehla khona umlilo wasezulwini labathi namuhla le Azusa Street solo le presence yaNkulunkulu mawufika khona uyeva ukuthi ngilenye environment ayimananga yabasukela nje kwaba bantu labahlupheke enhlitweni tabo ukuthi siyawusonza kuze kube nini batsinwa kusonza ngoba kuthiwa bebaqhamuka from different denominations. That's why kwabitwa ngithiwa i-assemblies of God ngoba kwaku-assemblish abantu baNkulunkulu from different denominations bahlanganiswe nje indzaba yokuthi sitsiniwe kusonza iphi lento yasePentecost bakhala bathandaza bazila bahlangana kulendzawo njalo bahlangane kulendzawo waze uNkulunkulu wangenelela kwaqubuka imvuselelo leyanza mhlaba wonke yaseMs of God is almost emaveni onke because of that revival ngebantu laba sacrifice abafuna buso nathi noma sila eSwatini ewusibanengi la angiboni ukuthi bebabanengi kangaka le Azusa Street I doubt baba banengi mase kunemvuselo abantu bethu mase kunemvuselo mase ifikile imvuselo nje lapha kugcwala bahlale lapha eDulo maksa sacrificewa kuba ngilabo labatinikele ku sacrifice kulo nkulunkulu ayibongwe inkosi hallelujah imvuselelo iyabhadalelwa ayikho free igama la Jesu alibonge insinziso imahala kodwa imvuselelo kukhona ibhadalo lokufuna ibe khona igama la Jesu alibonge sambulo siyabhadalelwa hamba ubuta Daniela liBhayibheli lithi wabane kufisa kwathi ukuthi what will be the future of God's people wangena emthandazweni kwasukuma emadimoni avimba impendulo ya Daniela akhanza ukuthi Daniela uqale lento la iqalile are ready to pay whatever cost ngoba lapha kulomthandazo wa Daniela abengakathi miseli ukuthi uthatha 21 days abe kulomthandazo ukuthi ngihleti kulomthandazo ngize ngithole ukuthi litaba yini likusasa lebantu baNkulunkulu waze uNkulunkulu bethu uyabuka nangiye Daniela solo usemadolweni kanye impendulo ngayikhokha makaguqa nje but kwaba senzandweni yaNkulunkulu nalokuthi Daniela abhadale ngepatience and endurance kulomthandazo kukhona into lonikwa nje uthandaza badinge fika imbamba kuwe kutestwe your patience and endurance
igama la Jesu alibonga. Bangabe usheshe udzine baba siyabonga siyabonga awusolo kude ngokani kangidabe ngubone uNkulunkulu ngisahamba kusebhizi uphinde usinganyelanga masukhumbule yathi kunento yami engayicela kuNkulunkulu asengibuye uNkulunkulu sola kanginiki kanzi wakhanzakala so ungekho kuposition. Daniela kuthiwa ngalelanga laguqa ngalo phasi lapho laguqa khona for 21 days. Ingelosi bayifika ithi ngalelanga lekuqala uguqa lokusho ukuthi imkhanza soluguqile wait upon God, wait impendulo wena usheshe usuke ngibukele emakhaya uthi wena uyajaka man. Hallelujah. Usheshe bese uyahamba ingelosi siyefika labo uguqe khona awusekhona so usemarket uyawuphinza ubuye seyijikile ngoba kubhizi nalezulwini ngeke ibimele wena labe kufanele ukuthi kukhanze khona kuposition. Glory to Jesus. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Labanye bangibuka phela ngingongathi ngiyaphinza bazalwane. Ngiyafisa lokusho kanye. Masingasho kusenje sonke ngemandla kusheshe kuhambeke. Glory to Jesus. Hlala mmele. Uyabona abantu basendulo basibekele sibonelo lesihle. Kunendoda leyabambana naNkulunkulu noma yayendwa ukuthi yayimesaba umnakabo Esawu. Ubambana naNkulunkulu Jakobe liBhayibheli lithi kwaze kwabonakala sekusa. Ingelosi yathi hey sekuyasa sengiyahamba. Wathi Jakobe cha uyabona ke lethe kuhamba ngiyadiva kodwa ungangibusisi kona ungathi akuhambeke. Uyabona ukuthi lo muntu abethi mangabe kuyafiwa ngibulala basezulwini abangibulalele la. Uyabona lana ngihambi ngakayitholi into letangisita ngoba umusa uyasisita la endleleni kufuna umele ligama la Jesu alibonga. Kuthiwa ke le ndoda yathola a double portion ngoba yatsindwa enyongeni yashintsha kuhamba. Lebe kayibona itolo wamangala uthi so hamba njani mawenda nje kanzi ukuthi sekushintshe neligama. Wena lokho sambita abo Jacob undlulile indoda abo Jacob labadingelwa abo Esau sengiIsrael lo. Uyabona masambethe lokho Esau noma abethukuthele kanganani le ndoda letha kiyo ayisahambi njengoba yathi. Le ndoda letha kiyo igama layo lishintshile. Yini le ndoda inemfihlakalo ukuthi mayifike ebukhoneni baNkulunkulu ayifuni ukuhamba lide ngoba yithi to register. Uyabona mas register nje uvele nawe ufake ama details akho ujake ukuthi masinyane uyajika. Lona uhlalele ukuthi angifuni kuhamba ngifana nangesikhathi ngifika. The desire you have in your heart mawuta kuNkulunkulu yenda into tibe lula for wena ku receive into taNkulunkulu. Igama la Jesu alibonga. Ngalethi isikhathi sithe ebukhoneni baNkulunkulu singa expect lutho. Uma sesiphuma singakatholi lutho sitikhanza sesicomplainer. Sometimes I direct but it's mina sengayekelela kuNkulunkulu
but lokuyekelela kusiko ukuthi ngethembe uNkulunkulu kunokuthi uNkulunkulu ngathi akafuni kanzi uNkulunkulu akakhona ukugalaja principles akhe lento yekuta with expectation in his presence ngiyo lekwenta ujike uphethe lutho uyabona le ndoda mayiva imemeta iva bendlula ithi ngubani bathi nguJesu waseNazaretha lo endlulako imemeta iyathi ukuthi uma ngaba ngake nje anginake iyashintsha impilo yami that attitude yekuta kanjalo uNkulunkulu awujiki ulengisatandla ithi le ndoda Jesu ndodana kaDavide ngihawukele uthi Jesu abayilethe mayifika uthi Jesu ufuna ngikwendeleni uyabona ukuthi le ndoda ayichance ayisho ukuthi ngivile nje basho ukuthi bakhona lo basitile wabendela lutho encekhwalo ngangizama ngako hayi ithi ukuba ngibone lenkulumo yayo ithi ngivile ngawe ngiyathi ngiyakholwa ukuthi nami ungangisitha uyabona masifunda iBhayibheli silifundzela ukuthi sesivile ngawe uNkulunkulu sibevile abantu ngawe uNkulunkulu siyakholwa nathi ungasisitha ligama laJesu alibonga hayi ke lokho kwenta uNkulunkulu ayisukumele indzaba yakho uNkulunkulu kudingo lemuvishako njengekumethemba ligama laJesu alibonga angisho yinye ke ipurpose sihambe selishonile ligama laJesu alibonga kuhamba kahle konke kude lokonakele tshela makho uthi makhe sina 21 days of prayer and fasting kuselanga lesibili ayibongwe inkosi hallelujah the other purpose of fasting is to increase the intensity in prayer. Fasting works as a catalyst that increases the desire for prayer, creating a deeper longing for God. Mhlambe la kuqaleni njengoba sibitwa uNkulunkulu asibitela kuye ngekuzila. Sishito sathi itolo kuhle kwekuthi silahle konke lokusesinzako njengoba kusho incwadi yemaHebheru ukuthi asilahleni konke lokusesinzako nesono sitogijima kahle kulomncintiswano ligama laJesu alibonga uma ke kutawu increase intensity in prayer kubita ukuthi sibe willing to follow the guidance of the Holy Spirit. Sibe willing to hear the voice of the Lord. Uma ngabe uNkulunkulu athi lokhu awukakwendi kahle kube lula lokuthi uphenduke kuNkulunkulu ulungise la athi uNkulunkulu lungisa khona. Ligama laJesu alibonga. Sithi ke ifasting mhlambe la kuqaleni ayivakali ngathi iyakusita la ekunyuseni lizinga lekuthandaza ngalokuthi lamalanga lamabili lamathathu ekuqala aqala abe hard ngalokho ukuthi umtimba usuke umemeta ikakhulu njengoba sibuya emaholideyini besithola bo custard nabo jelly kumatima sithola lokwa nalokwa phindze kubuye ema dessert kuphindze kubuye emakhekhe kumnanzi nje silapha nalapha tinyama tekosa lo mtimba utayele lobunanzi bekudla ngalesikhathi ungena ku fasting uyakhala uyagrambulisha lendlala inatural kufanele yendeke
but ukhanza ukuthi ngenxa yokuthi lo mtimba usowudayelela ukudla ubese kuba khona ama effects latsite labanye babulawa disu labanye babulawa idinhloko letibangwa ngiloke ukuthi lo mtimba uva le change le ndekako ngiko kufuna ukuthi ngalesikhathi uva sisu unatha kakhulu lamanti uva inhloko unatha kakhulu lamanti igama la Jesu alibonga unathe lamanti phindze uthandaze ukhulume naye inhloko letinto tonke tinetindlebe ebazalwane mawungasho lutho futhi tiyeva uthi awusho lutho tiyahlala tingayindzawo speak hallelujah uthi inhloko uhambile uyabona la kimi ngiku21 days indzaba yakho nje ukuthi ufuna ngonathe amaphilisi khohlwa nange manje singena kiwo uyahamba wena nathe manje mina fight mawungalwi kuthiwa kobonga namaqhawe anikwe imchele ligama la Jesu alibonga uyabona uNkulunkulu wayibona lento makata unqobela esivesa kaIsrayeli siholwa nguGideon ubethu uyabuka uNkulunkulu lelibuthwe nguGideon uthi la kugcwele emagwala enmakangaya lembini ayati ukuthi bugwala bawo bukhona but atawuthi ngekunqoba cabanga ukuthi kukhona la kwendile ngcono ukuthi ngigiye onke emagwala ngwabuyisele ekhaya igama la Jesu alibonga kwaphuma simemetelo nje kucalwa kwathiwa wonke lo sabako akabuye ekhaya hey this is very surprising ngemasotsha lawo nangu umuntu nengemba yakhe vele sowuvela uye ekhaya and Bible lithi kwajika labanengi letinye tabo setiyabuka ha lelihlazo iligwala kona kodwa hayi nani angiqinisele wathi uNkulunkulu khohlwani ngisawon testa kwekugcina kenyalo afike babanjwe emantini kwasala ifew uNkulunkulu ngoba ludumo lwakhe akafuni ukulishare nebantu futhi akafuni kube khona la singakushati bakhona igama la Jesu alibonga some of the challenges lesihlangana nawo mazilile akahle asikhumbuta ukuthi we are human beings asikhumbuta ukuthi we have limitations asikhumbuta ukuthi let's depend upon God who can enable us ukuthi sithi take the victory ngiyacela ukuthi sivale emehlo sithandaza abayokhuleke kameni lenkosi bayago sinziswa uyasho umpa abayokhuleka abayokhuleke kameni lenkosi bayakusinziswa bayakusinziswa uyasho umbalo sitawuthandaza sonke ke bazalwane sime ngetinyawo embi kwaNkulunkulu sitawuthandaza kanye kanye sonke embi kwasimakathe utabe siyasibongela make thuli simelane ekugcineni kepha sisathandaza sonke inkosi iyasho lokuthi angiluleke lokuthi asicaphele kwekuthi noma sikupartial fasting ungasebenzisi tinto letingoti ligama la Jesu alibonga noma ngawuthi vuthayadi kwani lama energy drinks noma ngaluphi ihlobo nabo Coca-Cola ungakunathi lomnye umfundisi wakhona la ekhaya kadzeni kepha wathazilile 40 days wanathi Coca-Cola wavaleka lamehlo
It's very dangerous kusebenzisa letinto letinjani njani. Kufuna uzame ukuthi usebenzise lokhu healthy lo sikule fasting. It's a caution. Abayokhuleke ekamenenileko bayakusinziswa bayakusinziswa uyasho umpa libongwe ngabantu libongwe ngabantu libongwe ingelo alikho igama alikho igama Babele ingcwele uNkulunkulu wethu nemandla wonke. Siyabonga Nkosi kusinakekela. Sibonga lithandvo lwakho Nkosi lwekuthi sibidwe ngekuthi sibantwana bakho. Siyabonga Nkosi kusibita kulendzawo. Site kutofuna ubuso bakho. NkuluNkulu wethu loyingcwele. Thandazo wethu Nkosi uthi buso bakho ungabususi Nkosi kithi. Nemoya wakho Nkosi loyingcwele. Njengoba Nkosi siphambi kwakho siyacela nawo Nkosi ungasimuki wona ngegama lika Jesu Kristu. Siyakuthinga Nkosi, siyakuthinga kulesikhathi. Siyakuthinga Nkosi ngaphandle kwakho siconza kahle ukuthi ngeke sikhone kwenta lutho. Baba wethu loyingcwele, siyakuthinga nkulunkulu nemandla akho lamakhulu. Ehlisela umoya wakho phezu kwethu. Ungasendluli Jesu, ungasendluli nkulunkulu. Siyeva Nkosi ukuthi uthi imvuselelo ayikho cheap. Kodwa Nkosi ifuna labatinikele ekukufuneni nekukugubha nkulunkulu. Nathi siyatithandazela njengelibandla laseMbabane kwekuthi Nkosi usiphe loluhlobo lolu takufune kusithekeni, lolu tawudzela konke lifune buso bakho nkulunkulu wethu loyingcwele, kuze sibuyele endzaweni losifuna kuwo. Siyeva Nkosi nekuthi uthi kumele sibe patient, kumele siperseverishe, kumele Nkosi sibe ne-endurance, kuze Nkosi sifumane umusa nebuso bakho. Siyathandaza egameni lika Jesu kwekuthi Nkosi sisehlangene kulamalanga losiphe wona. Nathi Nkosi sikunambithe, sivile ngawe enkulunkulu. Kodwa kulesikhathi Nkosi sicela kukubona, sicela kukunambitha, sicela kwesuthiswa nguwe nkulunkulu wethu loyingcwele. Sihambele Nkosi, nathi ungasendluli, nathi Nkosi sikunambithe, nathi sikutfole Baba wethu loyingcwele. Sisite Nkosi, sisuke ku-comfort zone, sisuke Nkosi kodwa sishikaneke ngekufuna ubuso bakho, nekufuna amandla akho, nekufuna moya wakho.
uNkulunkulu wethu loyingcwele, asifuni kuba libandla layitolo, kodwa sifuna kuba kuleli bandla lelihamba nawe, lelidirectwa nguwe, lelikhonjiswa nguwe indlela, leli Nkosi lelikulandzela futhi etinyathelweni. uNkulunkulu wethu loyingcwele, siyabonga Nkosi ukuthi sitakufumana, angeke kube lide kodwa sitakufumana uma sikufuna ngekweliciniso, uma sitimisela. uNkulunkulu wethu loyingcwele, siyabonga Nkosi, siyabonga ukuthi sitawuhamba nawe kulomnyaka. Usibambile ngesandla sakho sekunene, usiholele ethunveni lekuncoba. Nalamandla Nkosi sitawabona sebenta phakathi kwethu. uNkulunkulu wethu loyingcwele, sifuna ukutibona letimangaliso takho, siyafuna ukutibona naletibonakaliso. Baba wethu loyingcwele, siyabonga Nkosi ukuthi uthi labakufunako bayakuthola. Nathi Nkosi sisakufuna, siyabonga ukuthi sitakuthola. Baba wethu loyingcwele, uNkulunkulu wena uyaphila, awulikhulumi Nkosi lide, losokukhulumile phakathi kwethu surely it shall come to pass. uNkulunkulu wethu loyingcwele, uma sichubeka Nkosi sikufuna ngekweliciniso, yebo Nkosi sitakubona. Siyabonga Nkosi ukuthi usiphe lethuba lekufuna buso bakho. Siyathi Nkosi ukuthi sitakubona kukhanya kwakho nasetimpilweni tethu, nasebandleni, na everywhere lapho sihamba khona sitakubona Nkosi, sitawumamatheka ngoba Nkosi uhamba nathi, ngoba Nkosi unathi. Baba wethu loyingcwele, sikuniketa lithumo ngemsebenzi wonke lo utawenda kulendzawo losuqalile uwenda, egameni lelihle lemfelo wethu Jesu Kristu. Haleluya, haleluya. Ungani mhlaba nibone nakulokusha, yebi Nkosi Nkulunkulu Siyabonga bazalwane, live la uNkulunkulu selikhulunywe